Siyalibingelela lonke bazalwane ezindaweni ezijiyeneyo ngegama lenkosi yethu Jesu. Kusihloko sali meeting esithi isiko eligxile kuKristu, isiko lethu. Ngizacela ke kuba singakayi kude sikhothamsena amakhanda lapho kuvuma sikhuleke. Baba wethu othandekayo sezulwini la kuleli phansi, sithanda ukubonga umsa wakho omangalisayo ukuthi uJesu wenyuka wayezulwini kuyasilungisela indawo. Esikukhulekelayo ukuthi ezintweni zonke singaze salibala ngokukhandleka ngezinto zalo mhlaba. Egameni elihle elika Jesu umsindisi wethu, amen. Isihloko sethu sitsona yeka ukuthanda izinto zomhlaba. Ngize ngikhumbule ingoma ethandekayo ngamasabatha ethi isiphambano sinokuphila. uJesu wathi ngibheke imfuyo nelizwe kuyize, kodwa isiphambano singamandla ami. Ngifisa ukusebenzisa isahluko esejwayelekileyo seBhayibheli esikaMatewu isahluko ngese-13 ivesi ngelesi-3 kusiya kwelesi-7. Uthi yena uJesu lapha kubafundi bakhe ebatshela umfanekiso uthi, bhekani kwaphuma umhlanyeli ukuyohlwanyela. Ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawela ngasendleleni. Kwafika izinyoni zayidla zayiqeda. Kepha enye yawela edwaleni lapho yayingenamhlabathi omningi khona. Yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo. Kodwa seliphumile ilanga yahwamuka ngokuba ingenampande yabuna. Kepha enye yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa. Ngifisa sisungule ngokukhangela indaba yembewu eyawela emeveni. Kule mbewu ewela emeveni, le mbewu ewela emhlabathini ovundileyo. Ngokwesikhathi sethu namhlanje sizacela kakhulu kule imbewu eyawela emeveni. Ngifisa siqale ngokuphawula lokwenza kube sobala ukuthi kanti ameva kungani uJesu wasebenzisa umfanekiso wameva lokhula eBhayibhelini. Asiyeni kuGenesis isahluko ngu-3 ivesi ngu-17 lo-18. Sifumana lapha uAdam lo-Eva sebewele esonweni. Sebewele esonweni balahlekelwa ngama-privileges enhlala kahle lempilo epheleleyo e-Eden. Nxa impilo le ebukekayo le igugu seyilahlekile yamuka kubo, uNkulunkulu uyabanika esingakuthi ngolinye ulimi yizithuko. Kodwa abahloli beBhayibheli bayananzelela ukuthi izithuko lezi zazijonge ukuthi zibahlenge. Uthini uNkulunkulu kuAdam lo-Eva sebonile? Kuvesi ngu-17 lo-18 kaGenesis ngu-3 ivesi ngu-17-18. Uthi uNkulunkulu wayesethi kuAdam, njengokuba ulalele ilizwi lomkakho, ngakho-ke wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungawudli. Ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Uyakuvezela ameva lamakhakhasi lokhula, wena udle imifino yasendle. Sibona lapho ukuthi iBhayibheli liveza ameva njengendlela kumbe njengakho konke okwenza impilo akadinhle ingaze yabanhle. Sibona ameva lapho evezwa kuGenesis esiba indlela yezinto ezingena ngemva kokwehlulekiswa kwecebo likaNkulunkulu yikukhetha kwethu. Sibona ukuthi ameva eza lapha kawezi kukuhle eEden. Ameva eza ukuzominyanisa lokuzokhipha injabulo uAdam lo-Eva akadebelayo ensimini yaseEden. Ameva lokhula kwenzani? Ngokuqala, ameva jinga akhule aminyanisa ikhaba. Ikhaba kumbe inhlanyelo yakomoya iyakhulelwa ngameva
ezinto zalo mhlaba. Ngaze ikhaba likhule libe nganani, ameva ayakhula agabhele imbewu yelizwi likaNkulunkulu. Ameva ngaleso sizathu ayancintanisana njalo ayavikela ukuzika kwelizwi enhliziyweni yekholwa. Lanxa kungaba khona isiphithiphithi esinjalo sameva, ikholwa bese liyekela ukuqaphelisa, ameva ayasunduza axotshe imbewu lekhaba eliluhlaza lelizwi likaNkulunkulu. Ngaleso sizathu ke ikholwa lekholwa lilomlando wokuvimbela noma ukuhlakula ukhula lwameva oluphuma empilweni yakomoya. Nxa kuyikuthi seluphumile ngengozi, ikholwa lilomlando ukuwasiphuna lameva lalolukhula ukuze izinto zalo mhlaba zingayiminyanisi impilo yakomoya. Ayini ameva lokhula empilweni yakomoya? Nxa besingakubeka empilweni ejwayelekileyo yakomoya, ayini ameva? Ungaya eBhayibhelini esahlukweni sika Luka isahluko ngesika 8 ivesi ngelika 14. Lithi lona iBhayibheli, ameva yikuphisekela inotho lenkanuko yokusila kwalo mhlaba. Ngamanye amazwi, ameva yikho konke ukukhandleka, yikho konke ukuphithizela, yikho konke ukwehla umuntu esenyuka edinga izinto ezingamthokozisa zimjabulise okwalokhu kuphila lokwalo mhlaba. uJesu uthi yonke into eyenza umuntu athathe isikhathi sakhe sonke agxilise umkhumbulo wakhe ezintweni zalo mhlaba ngameva empilo yakomoya. Ungaya kuMatewu 13 ivesi ngelika 22. uJesu yasichazela lapha uthi, ohlanyelwe emeveni nguye olizwayo ilizwi, kodwa ukuphisekela komhlaba lokukhohlisa kwenotho kuyaminyanisa ilizwi, lingatheli izithelo. Ngezikhathi eziningi kwejwayelekile ukuthi nxa umuntu engathi funda iBhayibheli, kumbe khuleka, kumbe hamba ku camp meeting, kumbe hamba ku youth camp, hamba ku prayer meeting, kuvamile ukuthi ingqondo ikhathalele izinto ezilula lanxa zingezimbi, kodwa ezithandekayo ezingaminyanisa ilizwi likaNkulunkulu, ezifanana lezinto ezinjengokuthi umuntu othanda ukugqoka nje lokuceca, athanda ukugqoka, athanda ukuceca kangaka okokuthi aze aswele ngitsho lethuba lokufunda isifundo sangesabatha sepamphlet. Omunye athande ifoni lokukhulumisana, loba iWhatsApp loba iFacebook. Inhle ke iFacebook nxa isetshenziswe kuhle, leWhatsApp nxa isebenzise kuhle. Kodwa ke kwesinye isikhathi iyathandeka kangaka umuntu ahlale athi kho esofeni lakhe aqala ukukhangela iFacebook, avule iTwitter, avule iWhatsApp, kuze kuswelakale ngitsho lomzuzu owodwa iviki lonke lenyanga yonke engazange athathe ithuba lokukhuleka loba ukufunda iBhayibheli. Uthi ke uJesu zonke lezi zinto nxa zingasaqapheliswanga, zingameva empilweni yakomoya, kayikhuli kuhle. Abesesinika ke uJesu ukuthi simele silimuke ukuphisekela izinto zomhlaba. Ngifuna sikunanzelela ukuthi kulezinto zomhlaba ezimbi okungamelanga sibe kuzo, kodwa ezivama ukusikhubekisa lokusigwenxa empilweni yakomoya yilezo ezingezimbi ngokwazo, kodwa ezilungileyo. Kodwa bese sithatha ke isikhathi esigabhileyo lesedlulise amalawulo, sisichithe sehluleka ukunika uJesu indawo enhliziyweni zethu ngokuphatheka lokukhandlekela izinto zalo mhlaba. Ngakho ke ngifisa ukuthi ngikulimukise mzalwane, mfowethu, dadewethu, ukuthi limuka ukuphisekela izinto zomhlaba, ngoba siyananzelela ukuthi imbewu lezi kumbe inhlanyelo esikhulume ngazo ehlanyelwe endleleni, ngifuna ukuqaphelisa, ilizwi kumbe inhliziyo zalabo abathi ilizwi lingeza
lingabi lesikhathi sokumila lempande lizunywe isitha lingazange libe lendawo. So sikunanzelele ngokokuqala. Inhlanyelo esematsheni iyamila, kodwa ibisisiba lohlupho lokuthi iyaswela ithuba lokuba lempande. Umehluko ke engifuna siwunanzelele lenhlanyelo ewele emeveni, ngikuthi ewele emeveni ungakubala kahle kungani isemhlabathini olungileyo, ungawukhangela kahle ngani isemhlabathini olungileyo, kodwa isemhlabathini olungileyo iyamila kahle. Number 1, nxa isimile kahle lempande, ungabala ulalele kahle leli verse, kukhanya lempande zikhona. Kodwa uhlupho bese lusiba ukuthi emhlabathini olungileyo impande zilungile, iyagxila, umhlabathi ulungile. Kodwa uhlupho solusiba ukuthi inhlanyelo le iyaminyaniswa lukhula, ihlatshwe ngameva. Ukufa kwayo kakuzikanye kuzume kuhle ife le inhlanyelo, hayi, kodwa kuza kancane kancinyane. Inhlanyelo le ingananzeleli, ameva akhule ahlanganise inhlanyelo le, ibisisifa ngokuminyaniswa. Ilizwi lizwakele, intshumayelo izwakele, ingoma izwakele, lomthandazo uzwakele. Kodwa uhlupho ukuthi ikholwa leli kumbe kungesabatha lapho ilizwe elizwakele khona liyasuka kube yikucina ukuhlakulelwa kwempilo yakomoya. Lo akade esenkonzweni ephakamisayo, lo akade esenkonzweni emnandi, abesephuma ngekhaya, afike ngekhaya avumele ukuminyanisa kwenkanuko lenkohliso yezinto zalo umhlaba. Lekholwa empilweni yakomoya, empilweni yalo kaliboni njalo ukunyenya lokusondela lokugubha ngaphansi kwezinto zalo umhlaba. Impilo yakomoya ize isale intengantenga, ingabi lakho ukuzika elizwini likaNkulunkulu. Kuyisifo esiyingozi ukwehluleka ukuphendla ithuba lokuhlakulela impilo yakomoya. Ukusindiswa lokulunga kukaJesu bekwamukelwe kuhle, kodwa inkomokazi le iqakele inkonyane yaphunza inkonyane ingakaphumi kahle. Bekukahle izinyanga zonke lezi bezihambe kahle, kodwa inkonyane isiyehlulekile ukuphuma ngoba ikholwa lehlulekile ukunanzelela impilo yalo yakomoya. Okholwayo njengameva uyayekethisa, aqala ukugijimisa engingathi indunduma zalo mhlaba, akhohliswe lo, alitshaziswe yibukhazikhazi lobunkanyankanya bomhlaba, agijimise ubuhle baleli lizwe. Ngiyazi ukuthi abanye bethu sebeke baba sezindaweni ezinhle kangangokuthi nxa ufika ungacabanga ukuthi kusezulwini. Abantu ngenxa yokuthanda lezi zinto bayahluleka ukuphakamisa, benze imikhuba yakomoya idlodlobale, kuthi emibi izaciswe, incitshwe umoya, kuze kufike lapho imikhuba lemibi egwanya khona. Ingwabungwabu yezinto zakomoya inyamalale, iswelakale, njengekuthanda izinto ezinhle ezingazimbi zalo mhlaba. Bakhandleka abantu kakhulu kangaka ngokunakekela impilo yalo mhlaba, bakhohlwe eyakomoya. Bangabi laso isikhathi sokuchitha isikhathi sabo ezinyaweni zikaJesu. Baphathekile kangaka ngezinto zalo umhlaba, bathe khahla, kabalaso ithuba lokunika kuJesu. Bayagwabikela ubumnandi lezindawo zokuzijabulisa, kwenqabele umsebenzi wezithelo zakomoya. Ubuhle baleli lizwe buvimbe ilizwi lokukhahlela kwembewu yakomoya. Ingaba lengqabo le imbewu yakomoya, kodwa kungakachinswa lamasimu akomoya, lenkomokazi le iyaba yisigala, ngoba amankonyane amunyiselayo, ancintelayo ezinto zalomhlaba ayimunyo sengayo engakafiki. Lesigano kasifiki le afini, ngoba lo impilo yakho yakomoya uvumele ukuthi ukukhandlekela izinto zalomhlaba kuthathe impilo. Kuyaswelakala
ohlakulayo impilo yakomoya, ikhaba lakomoya liminyaniswe, lihitshwe izinto zalo umhlaba. Usindiso belwamukelwe, kodwa inguquko emikhutsheni lelizweni lezintweni zale ilizwe kwale ukuthi umuntu lo akhululeke. Now sona ke isimo sokukholwa siyabe sikhona empilweni yekholwa, kodwa amandla okukholwa esethuthile. Ngize ngithi ngesaga kumbe isitho esijwayeleyo lisesindebele ngithi kuyagcina umuntu wayechumayela wayethandaza ngenxa yokuyekela ukuthanda izinto zalo umhlaba okwakuyiziziba khona kume ngamazibuko, kumbe imamba yaluke kusale ikhasi kuphela nje ingasekho. Umuntu wayelamandla empilweni yakomoya awaswele lawo mandla ngenxa yokuthanda izinto zalo umhlaba. uJohane uyasinxusa ke uJohane uqala ngo2 iverse ngo15 usiya ku17 uthi lingawuthanda umhlaba lezinto ezisemhlabeni. Uba umuntu ethanda umhlaba, uthando lukaJesu kalukho kuye, ngoba konke okusemhlabeni, inkanuko zomzimba, lokukhanga amehlo, lokuziqakisa kwalokhu kuphila, kakuveli kuBaba, kuvela emhlabeni onakeleyo. Umhlaba bazalwane uyadlula kanye lenkanuko zawo, kodwa owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube nini lanini. Ngifisa ukuthi ngiphawule izibonelelo ezibambekayo ezilula zezinto esingathi ngameva empilweni yejaha, intombazane, ubaba, umama loba umntwana okholwayo. Owokuqala, ukujaha izindlu lezitendi. Indlu lesitendi asontwembi, kodwa omunye azahambe emahofisini esiya-applyela isitendi ngesabatha ngesikhathi sesaba school endaweni yokuthi ahlakulele impilo yakhe yakumoya. Okwesibili, ukuxotshanisa ubumnandi lobuhle bezimota lamaplazi, ukufunda lemsebenzi yethu, ukulungiselela i-retirement. Umuntu alungiselela i-retirement azayidla ayincindo kweminyakanyana, azalibale ukuthi ithilongo liza kukhala, uJesu uzakuza asilande siye ekhaya. Omunye njalo ezinkomeni ezinhle, kuhle ukuba lezi nkomo, kodwa omunye athanda inkomo zakhe kangaka azahluleke ngitsho lokuya enkonzweni. Ngiyangizwe kuthiwa abanye kungafika isikhathi sehlobo bayayekela ukuya enkonzweni, uyena uya enkonzweni ebusika, entwasa kuphela. Kungaba lihlobo lekwindla ekhangela inkomo zakhe kaya enkonzweni. Angitsho ukuthi kubukhangela inkomo, kodwa kwenze ngendlela eyenza ukuthi impilo yakho yakomoya ingaze yazakha ngesikhathi ukhathazekile ngezinto zalo umhlaba. Abanye njalo bayakhathazeka ngokudla lezifele emlonyeni lokuceca, abanye bayakhathazeka kwedlulisa amalawule ngenwele lokuthenga izicathulo, abanye njalo ngabe TV, abanye ngabama movie lokulalela omabona kude, abanye ngomkethu labantwa bethu sigcile kangaka, abanye ngezinsuku zethu ngoFacebook bona besithumayela ngabo labo social media abalungileyo. Omunye uyakuthanda azagabhele ngale kuze kube ngcono ngitsho lo Jesu inkosi yakhe. Ngithe mina ngiqala bathandekayo, ingoma yamasabatha ithi imfuyo lelizwe kuyize. Ungahlupheke kangaka okufika ukuthi uzuswele ukumethemba uNkulunkulu. Abanye basuswa ekukholweni yikugula, abanye yikugulelwa, abanye singafelwa siyalahla ithemba, abanye kungaba yikuhlobonga kumbe ukuphinga, kungaba butshwala kumbe ukudakwa. Konke lokhu kusithathe ukusususe endleleni elungileyo yokukholwa. Kulo muntu ke eBhayibhelini ongibusisayo uJesu akhuluma laye ngokuthanda izinto zomhlaba. Liyakhumbula ukuthi uJesu wayethanda ukuya eBhethani lapha elabangane khona uLazaro loMaritha loMaria. Babethandana laba bobane bengathontisana. Wayethi nxa uJesu ehluzukile, wayethi nxa uJesu ekhathazekile ayethola ithuba lokuphumula emzini walaba abathathu. Ngelinye ilanga wasefika, iBhayibheli abakhumbulayo, uMaria wayehlezi lo Jesu, kodwa uMaritha wayeyiliyana itype kamama omhle kakhulu nxa kufika kuma-oven la kuma-recipe. Wayekwazi ukupheka alungiselele uJesu ibuffet enhle eBhethani. Kodwa ngalolu suku
uJesu wabancedisa indlela enhle yokuhlakulela impilo yakomoya. Luka isahluko ngu-10 ivesi ngu-40 sisiya ku-42. Kanti ekuhambeni kwakhe wangena emzini othile. Owesifazane othiwa nguMaritha wamamukela endlini yakhe. Wayenodade wabo othiwa nguMaria owahlala ezinyaweni zenkosi kubambe lokho. Walizwa ilizwi layo. Kodwa uMaritha wakhathazeka ngokusebenza okuningi. Weza kuye wathi, Nkosi, kawukhathali ukuthi udade wethu ungitshiyile ukusebenza ngedwa na? Ake umtshele ukuba ake angisize. Kodwa inkosi yaphendula yathi, Maritha, Maritha, uyaphisekela izinto, ukhathazeke ngokuningi, kodwa inye into edingekayo. uMaria ukhethile isabelo esihle angayikwamukwa sona. Ngezinye indlela mzalwane namhlanje ngithi, Maritha, Maritha, uyaphisekela kakhulu izinto zalomhlaba. Khetha njengoMaria ithuba lokuhlala ezinyaweni zenkosi. Aze atsho uJesu kuMatewu 6 ivesi ngu-33. Kodwa abazalwane, by the way, ngiyasekela ukuthi nxa usebenza lungiselela i-retirement, ngoba nxa ungalungiselelanga uzahlupheka ku-retirement. Ngiyavuma futhi bantu abathi ukuthi hambani ema-university listudy, lenze konke, kumbe wenza i-carpentry, kumbe wenza i-agriculture, kumbe ufuna ukuba le-PhD, kwenze konke lokhu kulungile, ngoba kubi ukuba livila lokuba ngumbongendlu. Kodwa izinto zonke lezi uJesu uthi kuMatewu 6 verse 33, kodwa ke funani kuqala umbuso wakhe lokulunga kwakhe, ngikhona lezi zinto zonke ziyakwengezelelwa kini. By the way, ama-PhD, labo retirement, lenkomo, lamaplazi, uthi uJesu la yimbasela, idishi ngokwayo, kumbe isipho ngokwaso yimpilo engunaphakade. So izindlu, lama-stand, lokudla, lazo zonke lezi zinto kuthiwa yimbasela, yi-extra oyiphiwa usufumene ukuphila okuphakade. Ngitsho la kubafundi uJesu wabalimukisa, wabakhuza ngala mazwi akuMatewu 16 ivesi ngu-24 sisiya ku-26. Uthi uJesu wayesethi kubafundi bakhe, uba umuntu ethanda ukungilandela kazidele, athathe isiphambano sakhe angilandele, ngoba ilo lalo othanda ukusilisa ukuphila kwakhe kuza kumlahlekela. Kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngami uza kukufumana, ngoba kuzamsizani, nansi indaba engiyithandayo, ngoba kuzamsizani umuntu ukuzuza umhlaba wonke alahlekelwe yikuphila kwakhe. Ingabe anganikani umuntu kube inhlawulo yokuphila kwakhe na? Mina ngiyake ngizwe ngibona abantu abalezinto zabo. Abanye bakhumbula indoda eyayithiwa nguMichael Jackson. Ungabala ngalindoda, uMichael Jackson wayengelandlu even eyi-1, wayengela ngitsho indlu yokudla umuthi. Yena wayele mansion. Ngakho kukhulunywa ngabantu ukuthi abalezindlu abaphakame. uMichael Jackson wayengasukumi ngoba yena wayele mansion esezingeni eliphezulu. Imali yayidlana uboya. Kodwa ungaphi uMichael Jackson namhlanje? Ngaze bazalwane ngibe lemfuyo enganani, ngaze ngibe lenzuzo enganani, ngingaze ngibe lezindlu, ngibe lamaplazi, le bank account esabekayo, ngihlonitshwa abantu nxa ngidlula abangisalute. Kodwa nxa ngingenaye uJesu bathandekayo, impilo yami iyize, ngoba ngilungiselele kuphela lo umhlaba, angisalungiselelanga umhlaba ozayo. Ngaleso sizathu bazalwane ngithi, Maritha, Maritha, uyakhathazeka ngezinto eziningi, kodwa uMaria ukhethe okuhle. Ngithanda ukuba ngenze unquso kithi sonke. Asambeni sisuka kuyona le camp meeting, kumbe kuphela yona le camp meeting. Asambeni siyesebenza singaze savilapha. Asambeni siyolungiselela izindlu zethu, lama-stand, lemizi yethu.
sifulele kutsha izindlu zethu, sibhade kutsha izindlu zethu, sigudule kutsha izindlu zethu. Kuhle ngoba angithi isitsho sesilungu sithi cleanliness is next to godliness. Kodwa ukulimkisa kwami nanku, ekuhambeni kwethu simele siqaphele ameva empilo yalo mhlaba angaminyanisa impilo ehlambulukileyo yakumoya. Ngakho ke suka uye ekhaya uzuze ithuba lepamphlet, zuza ithuba lokubala iBhayibheli, zuza ithuba lokubala umoya wesiprofeti, zuza ithuba lokukhuleka labanye, hamba ezinkonzweni. Kungathiwa i-youth camp, hamba ku-youth camp. Ngitsho lo Davida wawele esonweni ngokwehluleka ukuya lapho abafowabo ababekhona khona. Ngiyakukholwa ke ukuthi kusukela lapha uzayihlabela lawe ingoma kanumber 112. Isiphambano sinokuphila. uJesu wathi ngibheke imfuyo nelizwe kuyize. Nxa kuumthandazo wakho ngizakucela ke ukuthi lapho khona nxa kuvuma ucimeze sibe lomthandazo asikhulekeni. Baba wethu othandekileyo lolungileyo osezulwini, siyabonga ukuthi wenyuka waya ezulwini kuyasakhela izindlu le. Kodwa sisesekulo mhlaba usinikile amathuba ukuthi siphile impilo elesithunzi lencomekayo. Kodwa kikho konke lokhu sithanda ukukhulekela ukuthi sisize, singasweli ithuba lezwi lakho, singasweli ithuba lezinto ezihlambulukileyo lezingcwele, mhlawumbe ngokuxotsha izinto ezihlambulukileyo ebekungathi nxa zikhangelwe kuhle zisiphathise. Sisize kusuka lapha sibe lethuba lokufunda izwi lakho lokukhuleka, ngoba ngumthandazo wethu lokukholwa egameni elihle elikaJesu umsindisi wethu.